खुरमजरी ISTV की पाव मियंग टाबीरी बपुन मपु तराम न ओक्सरी ngasi की मरु एबा पावटा हियांगरम केंद्र मिखल की माई पालक लबा एलांगबम दिजमनी MLA ओइना वासक लौख्रे आसाम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट बन हौखिबदा ngaida मणिपुर ओइना ऑयल पंप सिंग थोंग लोनरे अमसुंग ILP की मातांग सेम किबा पॉलिटिकल पार्टीज सिंग मिफमना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट सिंग मो लौनबा अमदी हिमाचल प्रदेश अमसुंग मेघालय दा चटुना करम मौंग सिस्टम चनरी हाइबद टीम अम चतुनि यंगसिन बवारे लौख्रे पाउ संदोना पिजरी अक्टोबर के तांग 13 पांगथोकिबा हियांगलम केंद्र की मरक केमिकल दा माई पालबा मिरेप एलांगबम दिजमनी ngasi MLA ओइना वासक लौख्रे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकिबा सिंग लेमलबा थोरम अदुदा एलांगबम दिजमनी बो मणिपुर के स्पीकर TS लोकेशन वासक लौखी वासक लौबगे थोरम अदुदा चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी स्पीकर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमदी MLA सिंग सरुक याखी INC की ओइना निपुनिपान सुबा MLA ओइदिबा दिजमनी वासक लौबगे थोरम अदुदा अपोजिशन के MLA सिंग सरुक याब उकिदे बनबयाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मिरेप ओइना माई पाकेबा माइबम कुजोना लेखिदबगा लोइना हांगदुना लाकपो सीट मेंशनदबगे दमक थासी के तांग 13 मिकल पांगथोलब मतुंगदा तांग कुंदा मिकल के फल्लाक तोपदा एलांगबम दिजमनी माई पाकिबने Joint Action Committee for Autonomous State na Assam के 6 शेड्यूल सनरिबा हिल डिस्ट्रिक्ट अनिना क्वेसलिबा मफम अनि Autonomous State ओहेनबा सेंटर का मखाताना वारी साननबा अमसुंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल सनी के निफुगा मरीगी क्लोज ए के मखाता पार्लियामेंट के निंगतमिफम दा Autonomous State सेमगी वारे पास तोगदबनी हाइबा दाबी दंगसी अयुक्तगी हौना पुंग लिसिंग अमगी कार्बी आलोंग डिस्ट्रिक्ट बन तौखिबदा ngaida oil pump sing thong lonare pam ayam bangasi ayuk ngahaktang thau piram laga thong lonsin nakrai mari lainaba singna hoji fawgi di oil pump sing thong lolibagi maram karino haiba thigat palaitri miwe kana supung lising amagi karbi along da ban tawkiba asina manipur da awaba khara soidana mayok narakpa yai khanbadigi gari ke thau watpa yade haibigi matagum oil pump ya da chatuna thau launa ba honari ISTV news की कामबु नंगासी इम्फाल के माफम ग्यादा लाइरिबा ऑयल पंप सिंग कोइना चतुना येंगरुबा मतमदा पेट्रोल नील हाइना थारंबा यावना पंप सिंग थोंग लोनरमखी ngasi ban haukhibada ngaida oil pump sing thong hekta loliba asi karigeno haina hangnaba oil pump sing mi unana ba honabada phangkhide adum oilma PCTC oil pump da thau longna ba kiu leptuna leramba miyo singa tongan ba masa masa ge mod phondonrakle kari mar ayama tona smane kiu de lei masi karigeno ju khangjidi mayamna su panic buying gi haina bimle ji babu sigi wakal matang da kai le masidi yaringe darkar lei badu da halaga khabrana khali rona ka hena anjalu bagi darkar lei tabrana khale no koi manipur gi je phangro ya ga di mayam da hubsan da bije sai sida da akoi ju ho da sida ya ho dra ga di yang ma ha khar la ga di black da kai da pangta da thadong ga rai da na akoi ju dei da hede ga dauri kitang ha phog ge na dauri hoi manipur yang bisa da bini manipur ge panic buying gi mom je daw adi leite ai thodok pa du ki thodok pa leite kana ban kyam kui tau ne ge masi government ge policy da kitang asoi ba khale am ko ta ju khale masi tasena panic buying gi thodok pa du ma issue di tholoi da bane praja da panic buying je praja sin war si ma ta ta tai wa pai bu akoi yam na wa re line ahing tum na pam mawang da le pa masi tasena praja gi dang ta yam na khudong cha da ba mo hele अमरोमदा कार्बी आलोंग डिस्ट्रिक्ट पुंग लिसिंग अमगे बन हौखिबा असना डिस्ट्रिक्ट असि के महौसा के पुंसीदा साउन अकाइबा पीखरे हाइदे डिस्ट्रिक्ट असिबु फाउदना सालिबा नेशनल हाईवे कुनगा मापंदा मखल अमतै गाड़ी सनखिदे डिस्ट्रिक्ट असिदा लैरिबा दुकान अमदि कैथल सिंग थोंग हांगना खिदे हाइदे कार्बी आलोंग डिस्ट्रिक्ट फाउदना सालिबा नेशनल हाईवे कुनगा मापन असिदा नागालैंड अमदि मणिपुर के दरकार एबा पोलम सिंग पुसिलकदबनी ngasi हौखिबा बन असना ओइलकपा याबा अवाबा सिंगी यंगलगा नागालैंड चीफ मिनिस्टर TR जेलियांग ना सेंटर द मियंग संबिनबा यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिटी इदुना खंगन खिबा लैख्रबनी अमरमदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ब्लॉकेड असि मातांग सेंटर का पाव फंगदुना एक्शन लखनबा तक्सिनख्रे हाइना पावमि सिंग फोंदोख्रे ngasi हियांगलम केंद्र के MLA एलांबुन दिजमनी वासक लबगा मरी रेनना पावमि सिंग हंकिबा वाहंगे पाखुमदा चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर असि बन अमसुंग ब्लॉकेड ना ख्वाइदगी हेना सोहलबा स्टेट अमा ओइर हाइना फोंदोखि आसाम दो ओइबा याई नागालैंड दो ओइबा याई नत्रगना मणिपुर मनुंग चथबा ब्लॉकेड सिंग दा ख्वाइदगी हेना सोहलिबा स्टेट असि मणिपुरनी कार्बी आलोंग द पुंग लिसिंग अमगी ब्लॉकेड हौखिबा सिना स्टेट असि की प्रजा सिंग दा मी पाइबा फाहोले मसिदगी कोननबा स्टेट गवर्नमेंट ना लुमना लौदना सेंटर की मरिलिनबा सिंग दा पाव पिबगा लोइना चपसाबा थबल लखनबा तक्सिनख्रे अतुबा मतमदा सेंटर दगी थबल लखलकनी हाइबगी थाजबा लई हाइखि ILP sana hanabagi matang da ngasi Chief Minister yaw na all political party committee gi mifam pangthok tuna constitutional legal experts singi mo launa baware plaukhre
ngasi gi mifam ajuda CM Okram Ibobi Committee convener MLA RK Anand MLA N Biren MLA NG Bijoy amadi atai political party singi mihu singsu saruk yaki ayupung apal tabadigi ayupung map taramathoi kare hianba faba chata kiba mifam ajuda kupna khanalaba matungda Supreme Court ki level faba da wak toriba constitutional legal expert sing unaduna oithokpo yaba lambe sing thina bawarep laukibani loinana atop state ani haibadi Himachal Pradesh amadi Meghalaya state su satuna karma makal ki system chanari haibadu team ama satuna yangsin ba warep lauki hairi amaramda ILP gi issue asi sarkar asin haksina lauri haina Chief Minister Okram Ibobina Pamu Singh phongdokre ngasi Pamu Singh unaba amada Chief Minister makata na state ki obe ek ama hiram asiga mari renan semna bo khona bada matam khar de sangani haina phongdoki ek asi assembly da warep laudingai gi mangwena governor gi ayaba lawba mathok taba maramna constitutional expert sing tanabagi tangai phadaba lei masigi damak India gi president natragan mayilena basina khanganduna kupna khanagani ek asiga manaba Yalong sing akto na basa na riba Himachal Pradesh amadi Meghalaya na sing bada hiram asiga mari lainana CM kebab committee gi expert sing thaduna haktenga na yangsin ba ngasi party mayam yawba mifam aduda warip lauki haina makhata ki Komjale madu lor kanda koi ki hai state atai ni do janai be mayam madu yenga then akoina state assembly da puthok tringa da madu gi no na inek to do ek se atai makan di constitutional expert lawyers eminent lawyers da muhida tanaraga muhibu tang heading to hai tare sumaina tawraga tawdre koina hatu madu to ayeng kai ba governor na kari na si pide bataraga si state so award ko ni na si ya na seriously ko kana yari bang kai thuna yari kai thuna Numit mangani chathagada ba contact program for talent school student ngasi konung mamang da leba art and culture department ki training hall da hokrai Manipur Science and Technology Department sedna pangthokiba tharam aduda DM College of Science ki hane ke principal G Tomba Sharma Manipur University ke chemistry department ke professor N Raj Mohan amasung master ke director T I Surendra su sarup yaki tharam masida khangalaba school train thoigi lamjing ba waza ama yauna mahiroi awum ahum sarup yagani G Tomba Sharma na phongdokibada laipok haiba ama miya bege laipok ta laite honaba kanbegi mahina miyoi kya laipok oina launaribani honaba kalabadi adumak laipok oiba yai haike Adi ngasari tu mana TIFR tu mana kau sandi soal ke, adi doktor saya jadi profesor saya jadi ngasari kalau ngasari England lagi ke high tu, mui ni nama apa kerana nama itu nak cakap, adu na hal jadi ke hal na ngasari macam share sakit je bani, adu ki mata kita kalau we mata high ngasari ni, kerana nama apa ni nama high ni nak tu, sana self confidence tu jadi. Malam gi oina post sai tangbugi awaba kaya mayok na ribasite khadang ore basu safana ba North Eastern Economical Development Society na customer care card cover card among ngasi Manipur Press Club ta loans tawkrai baza sina card asi paidna society asina piba dukan sindagi pot laiba hospital sing da analayang mana sing bada sada mangadagi yang kai fabu gi sang da hantaba mamalda kudong saba phangani hairi India gi oina English singani mapandagi haukrabusu North East gi oina di English singani taladagi horopu kudong saba sigi matang da regional manager Sanjeev Kauzau Singna phongdokibada Manipur gi oina miyam na potsai leiba amadi hospital da ana laying mada sada mangadagi yang kai fawpa kanaba phanganaba punna society asigi makada outlet humpugani pan laire loina na North East ki oina miyoi lak ama makai na card holder oidna potsai leibada kudong saba phangkhre haiki. So we are going to make a package for those kind of people who are going outside Northeast for their treatment so that they can save some money. Plus we are coming in a big way in the insurance sector also, where we will provide the discounts in their premium which we pay every year, and we will give a flat discount on the premiums if that facility will be available by our members. Setia matang kontragi nimidang pung tare makai fabu ge manungda moirang degi impal chenba winger amana tedim road ke gari lamkhai da haiku jam thoiba kabomiyoi ama thomdan halamba degi thoibagi aroiba mathor mangam pangtho kharaba fawba winger adu ge langa langjin amata khangbang ngamdri masigi matang da ningtho kong public park ta miyam gi mifam pangthok tuna miyat asigi matang ga sem ke ba JSC na khongjang sangsin na ba warep na kre hauzik pawgi marthan na break amatang lawzari Manipur Sarkar ke tongan ba department singna sidin nakiba plan ke senpham singi audited account statement thagalaktaban hoji fabagi oina plan ke senpham kaya yamna sinakrabage haiba chapsaba khangmang ngamdri haina ISTV news da phangba paw amana hairi
सेक्टर मथा फाबदा प्लान के सेंपम असिसा द तरा के मखाद सिनकी ममांग सही सिंगी यंगनबदा सेक्टर मथा फाबदा लाइकिबा प्लान के सेंपम सिनबगी सांग असि नेमी हाइना पावसिन मखा तारी Desember था फाबुगी मनुंगदा साद यांखैदगी हुंफु फाबुगी मनुंगदा सिनरबा याय हाइरी हंदक के सेंबा सही असिदा सेंटर द एनडीए सरकार लापग लोइना प्लानिंग कमीशन मुथतखिबा असिन मरम ओइरगा प्लान साइज एलोकेशन तौदना लैबनी प्लानिंग कमीशन सेंटर द मुथतखलबसु मणिपुर द प्लानिंग डिपार्टमेंट लैबना थबक कन सुरी कमीशन असिगी महुत्ता रंगा Resident Committee Semduna Amadi Union Finance Minister na State Singh Sinari Plan के सेंपम असी कुबना यंग सिंधुना लैरी Union Finance Minister na हाइबडी साको थरांग के थबक सिंह पाइकट पद सेल की अवार्ड पर लैरोय एनडीए सरकार के पांदमदी प्रोजेक्ट अमदी साको थरांग के थबक सिंह पाइकट पर मतमदा ट्रांसपेरेंसी अमदी अकाउंटेबिलिटी लेबेगा लोइना मतम चाना थबक लोइसिंगदबनी अमरमदा मणिपुर सरकार ना प्लान के सेंपम खरा नन प्लान वाक थादा दुना सिनरम लबदी सेंटर न थिगलकनी हंदक सही की मणिपुर सरकार न प्लान के साइज लुपा करोड़ लिसिंग अहुम सनी द लेबलबसु प्लानिंग कमीशन मुथत खिबना ओथोकद्रा ओथोलोइद्रा सबसाब खांगबंगमदे सेंटर न अहानबगी वना मणिपुर के दमक लुपा करोड़ लिसिंग अमा सैंक्शन तौरखरबनी साइकिल डिवीजन PISET ना सिंधुना ngasi स्वास्थ्य भारत मिशन की मातांग द अवेयरनेस प्रोग्राम अमा साइकिल टाउन कमिटी की ऑफिस द पांगथोकरे Taram Aduda Kangpopi Public Health Engineering Division के Executive Engineer Ningombam Gambhir, Cycle Division के Assistant Engineer A Puksau Mau Amasung Cycle Division के AERK Deben Amasung Ate Official Kiana Saruk Yakiba Taram Aduda Anganwadi Worker Asa Village Authority Amasu Lamdam Adong के मियोई Kiana Saruk Yaki Gambhir Singh के लम्दा मटिक साबा Sanitary Latin थमना बखोनसी हाइके सेंटर के आलो चिनो पिरो टोले लेवल चौथी चिनो पिरो अदुगा रिपोर्टिंग अंतिम पिरो अदुगा करीबा इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी ने यावरगदी अंगनवाड़ी दो सैनिटरी लिटिन सानो प्रोग्राम को इखापे अदुना सैनिटरी लिटिन सारगदी अंगांग सुजु फरनी अनामचु नमरो अचांग फरनी को Trinamool Congress manungda yanaraktabadigi napa napak tanarakduna wakat narakpadagi speaker yaunaduna disqualification taunaba hairakpadagi ngasi Manipur ke speaker na nakal amagi final hearing chathakre haire ngasi hearing chathakhiba MLA sing adudi KH Joykisan TS Besozit or Lukoi amadi K Saratni ngasi ayupung apan makai tabadagi hauna Manipur Legislative Assembly da laiba speaker ke office chamber da makoi mari ke hearing chathaki hearing chathari ngai yarakta nungtil ge pung ama makai taba matamda nauna karak pa MLA elangbam dijani wasak logo daba maramna hearing adu loisin mangamdana lepki nungtil ge pung ani makai tabadagi makata na hearing adu chathaki hairi panbayai Trinamool Congress manungda nampak tanarapadagi KS Joykisan lusingba amade TS Syam Kumar lusing manakal ani thokduna Manipur ge speaker da Joykisan lusingba MLA manga tanthokpaga loinena makoibu disqualify tauna ba speaker da wakat ki Speaker na wakat adu tarba matungda ngasi hearing chathakibani adubu Yalam kendagi MLA waramba laikhadraba M Kunjobudi party dege suspend tawkiba adu revoke tawbaga loinena Syam Kumar thakiba disqualification gi application adudi handokibani Waringai Bazar Handak Tokiba Maiholan Poki Todok Aduda Awana Tarabas Sing the Rotary Club of Polo City na Lupali Sing Maripugi Tungan the Polam Sing Mateng Pikre Mateng Piba Aduda Rotary Club of Polo City ke President L Pritam Secretary Pradip Jangwa Tungan ba Marilay Naba Taupu ba Miyo Sing Saruk Yaki Mafam Aduda Relief Camp Hangduna Ladeba Imung Manungi Miyo Sing na Rotary Club of Polo City Buthagat Paga Loinana Makoina Hozik Wan Hingleba Asi Marilay Naba Sing na Miyang Sanganingi Haiki Ichaiba ko yum tara tari house na level ko tari ne ko tari sigi yam thun athum matam da sne da ko saraga ichai chu ninge kulap ko jalaga lemina ba yabgi sindi wa han jai sima de hani ngi ji phaw da government chati kari gumbi mo lakte kari gumbi mo moina sima taw ha do ko ji kari mo moina lakte Rotary Club of Polo City ki President Pritam na awaba taraba singi damakta angam mating pangani haike Tan dengan tahu ya ni anak kecil masih tu nak tahu tu apa yang saya gumau matang kalau gari dakar le dekat dia pun matang tu kena tahu mana kena jalan Matam amada mai ising nung si sel piduna laiba polam oram drabasu ngasidi sandong laina sandal lambi obe yaba lam ama orakni Stedasi da package drinking water company kaya lingkatuna putok raba matungdang ngasi pibaran industry na putok pa ira haina ningtuan ba package drinking water miyam da loans tawkre Loans topic ke thoram adu the AIR Infal ke retired joint director News BB Sharma IMC ke ward number 5 ke councillor PS Baleso Sharma Amadilam Nagar Panchayat ke councillor Yumnam Silana Singh Mamiyo Singh Tharmapu Singh Saruk Yaki
थौरम अदुगा मरी लेना अफब इसिंग के तंगाई फदबगी मतंग द बीबी शर्मा वाफुं कया फोंदोखी मपूदुगा तदा नत्ती अखोई मियाम द थवक पीगनी अखोई मियाम द सर्विस फंगनी सीमा अदर पुन्न येंगबदा अखोई सरकार खतना थवक पीबगी वखंदुमदी हुजे अखोई लैबे याद्रे अदुना मसिसु थवक पीननबगी मियेंगदा मयाम द थवक फंगनो मियेंगदा मयाम द अफबा इसिंग पीनबगी मियेंगदा यामना मरु होय था असिगे तांग कुनगा मंगागी निमिदांग पुंग निपान मखाइरोम ताबा मतमदा कागवा कैथेल थोकिबा खना सेनबगी थोकदोक्ता नोंमै कापतना मियोय अनि अशोक अपन नंगनकेबा थोकदोक अदु सेनबसिंग फादुना चराक पियो हाइना ngasi nungtil pung ama makai tabadagi impal morel lambi kawa kaitelda lambi thingkre mara leba miyoy sing phade phawa lambi themei kongjang sangsin gani haire ओशीला आकांदा ओशीदुदा ए ओशीदुदा कोई खरा हाइरे हाइबदु मोय अदुसु थवा साद्रे हुजिक सिदा लेम नुपा वांगदुना अनि सुबै नोंमै दो कापने नाग लेरगा मा दु मांग्रे कि साइड कि मोय फानी मोय चले मयमदा लाइते लाइते ना दुम हाइरे अदो करी अखोइसु अथु बोयना थुना पुथोंनामनि लाइते लाइरगा हाइबदि यादबनिना थुना पुथोंनाबा अदु मोय कि साइड कि कै हाइबनो हाइबदु येंगिने अदु मोते कोइ लंबिसि थिंगिने अमरोमदा कावा कैथेलदा नोंमै सनरपदगी मियामना फुबदा सोकले हाइना मीडियादा फोनरकलिबा असि अरानबा पाउनि हाइना कावा हुइद्रोम लेकाई दिगी लाइसम सोमोकांतना फोंदोकले मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोबा पाउगी मिफम अमद महान मखा तारदुना कावा हुइद्रोम लेकाई दिगी सही यांखैरोम सुरबा हुइद्रोम शांति कवा अमन लुसिंग ममियोय खरा नखनबा हौरगा महापो तमथिना फुकी मयाम संगुना फुबा अदु लेवा ओनाम लेकाई दिगी लाइसम फरिब सही कुंगा तरेत अपोकपा अंगौजाउन उबदिगी महाकी कादा मकुरा लाइसम हरिदास लौरुगा कन्नबा संचिलकपदा मयामना हरिदास ता संचिलगा फुबनी हाइरे ममांग सही की जिंग तांग तरागा तरेत सनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुसन लेबा सोमनैदगी सही हुंपुगनी पारोम सुरबी नुपी अमबु मयाई कचेलदगी एमडी सनायायमना रेप तौकी हाइबा केस के मरी लेना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थौबाल की कोर्टंग असि विक्टिम के अरोइबा स्टेटमेंट लौनबा हियारिंगदा सनायामगे उकिल लाक्तबदगी मथंग थादा मतम अमुक लेपले सनायामगे उकिल लाक्तबदगी हंजन हंजन कोर्ट के थबक यैथोकपदा थौदोक असिगे मरी लेना सेमकिबा जेएससी के मियोसिना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता यानिंगदबा गे खोंजंग संगसिन क्रे फिल्म अदुदा पुलिस का मतम सांगना मुक्नखी थौबाल की एसडीपीओ मधुनिमाई अमदी कमांडो ओसी आनंद लाक्तुन इरांग अदु लाक्सिनखी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए गोपेंद्र शर्मा सनायामगी उकिल लाक्तबदगी ngasi हियरिंग ऐथोख्रबसु सनायामगी उकिल ngasi कोर्ट लाक्तबगी मरम मथंग थागी तांग तरेत फाबगी मनुंगदा अंबादा थंगदबनी हाइना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थौबालना सो कोस्ट नोटिस अमा ठोखरे हाइरे होजि पर ट्रायल चथरैसिदैदा एक्यूसी कंपल्सरी वा पेनोसिदनी फंगनी कन्विक्शन सोइदन फंगनी हाबगी आई थाजबलै अदुना केस इजु पुलिस सोरपदसु थोदोंना सोइदे अदगी आई स्टेटमेंट पीरिबा साखिसिंसु या फजन पी अदुना हौजिगी एमडी सनाय हाबा एक्यूसी 376 प्लस 384 of masi commercially booked to whenever I hazardly JSC की मिहोर योंगयो हुंगयोना नुपीद चथबा मियो मिनय सिंह मखातना थोक्तनबगी दमक मरालेबा मियो सिंह मतिक सभा चराक पीदुना मखोय पला तंबिगदबनी हाइके एकोई मयामना सिदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट ओइरो पुलिस ओइरो अमा ओइरो मयामना खुचमना रे हेरगा सिगुंबा नुपी आंगांग सिदा येन फतबदा येंगबा अदुगा हंथना येंगबा हाइबसे सुपाम पामते हाइबसे एकोई मयाम की खुलावनी अदुना मयाम चंगले हेरगा सिगुंबसे मरा चेदा एकोई फुक्तोकसे हाइबसे मणिपुर प्रजा मयाम दा हाइनिंगी नेशनल ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की मतिंग लोइनेना ह्यूमन राइट अमसुंग अफासपा की मतंगदा कंसल्टेशन मिफम अमा अरुणाचल प्रदेश ता पांगथोकरे मिफम असुदा एमएलए पासन दोरजी सोना नेसो की सेक्रेटरी सिना प्रकाश सरुप याकी मिफम असिन अफासपा मुथनबा तकसिन बग लोइनेना मसि थबक ओइना पांगथोनबगी दमक लोइनेना अवानोबो की मियाम अमटु ओइना लेमिननबा नॉर्थ ईस्ट की एमपी सिंगना लालिबा पार्लियामेंट की निंगतम मिफम द इशू असि पुकटनबा तकसिन बहाइना वारेप लौखरे पाउगी मथन ब्रेक अमगा अमुखना लौजरी ब्रेक की मतुंगदा तरामना ओक्सरी मखा तरक पाउजा अखोई के लोल क्लासिकल लोल ओहनबा मैन्युस्क्रिप्ट निंगथिना योखटपताई हाइना सगनारबा अयबा आरके जलजितना फोंगदोखरे मणिपुर स्टेट आर्काइव की मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर इम्फाल सिंधुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फोइजिंग द लेबा पब्लिक थिएटर दा निमित मंगानी चथगदबा मैन्युस्क्रिप्ट की प्रिवेंटिव कंजर्वेशन नेशनल सेमिनार हौदोपगे थरमदा महान फोंगदोखिबनी थरम मसिदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर के सोबिटा पब्लिक थिएटर के सेक्रेटरी टी इबो सरुप याकी थरम असिगे मरी लेना मैन्युस्क्रिप्ट की एग्जिबिशन अमसु पांगथोकी डॉक्टर के सोबिटाना इपा इपु सिंगना सेक्शनना थंबिरंबा मैन्युस्क्रिप्ट सिंग असिगी ngasiगी मिरोलना तुंगिदमक सेक्शनना ngak senduna थंगदबनी हाइकी आरके जजिना इंडिया दा लोल कया लई मसिगी मनुंग दा क्लासिकल लोल दा चनबा लोल कया यावक्रे अखोई के लोलसु मसिदा सनब होनब तंगाई फदे हाइकी माउंदगी फांगी बसना की रोदनते थंगे एक संग बहारबदी
भारत की प्रजा से फायदे की ममल यामा भारत की फायदे ममल यामा लन्नो करी लन से करी नो है हम वो भी भारत की फायदे की ममल यामा लंदी भारत का लेरिबा कोई प्रो लेरिबा कोई मीसिंग नसे भारत नसा कोई नागरिक मैम से असिन नागरिक मैम से असिन नागरिक कोई ना ममल यामा लेरिबा मरम करी नो है भी कोई लेरिबा संस्कृति कोई लेरिबा कल्चर कल्चर से कदाई उठी हार तारदी कोई लेरिबा मैनेजमेंट मैम पुनी लेरिक मैम Zonal Education Office Diribam ki computer set ama amadi printer ani office ke thong phakai daga ngarang ahing huran kre makata na office ki upumari ama su phakai na ba khonram le haidi thabak tegi pothara ba oza sing amadi hozik thabak tawriba oza sing gi phangpham thokpa hak phangan biyo haina All Manipur Elementary School Teacher Association amestana Manipur na sangsil ba khongjing saruk ama oina sandel da su oza sing na kuthang sara hen kre Amesta ke General Secretary C.A. Santa Kumar na khongjang assising district ki oina ngasi sandel da pangthola ba matungda Churchanpur Kangpokpi amadi Senapati da su pangthokani sarkar na oza sing ki dabi asi thabak oina pangthok trabadi laliba November tang ahum dagi association gi apun mifam ama pangthok tuna karamba makhal ki khongjang sing sangda dagi haibudu khanagani haiki aroi bu tanphom gi oina khanabir bu cabinet decision se athu mutam da cabinet decision lobi raga Manipur ki ozagi sinfam da lariba sing da tamda lariba oza puno makna awa base kohon bina buinam do na education minister amari chief minister bu to tamda thawba do pena baina minister ki masai October 19 amasung 18 da Korea gi Jeju da UNESCO gi makha da pangthok doriba sana konabana naha singi phibam phagat hanba haiba International Symposium da saruk yarunuma gi damakta Manipur University ge Professor Dr. L Thambal ngarang Imphal thado khrai makata na thasi ki tangkuntra da su School of Global Sports Studies Korea University da pangthok pa akanna ba seminar da Manipur ge mamanga gi sandarak pa masana singi matanga su paper pathokani paper si Dr. Thambal amadi Dr. L Saras Chandra anina iminna bani hairi Manipur ge maitai faruki oiba khwaidi ge chawbani ngo sako bage thoram haukewa October tang 19 da Singapore da su pangthok khrai thoram adu da mafam adu lairiba maitai faruki nupa nupi kayana puna silangna tongan ba nat ki oiba mathel kaya yauna Singapore ge mafam adu gi oiba mathel kaya su yauna thong thakuna puna samina ki thoram adu saruk ama oina mafam adu lairiba maitai nupa singna maitai nupi singda asam khudol pot piduna puna salen adu samina ki A real screen picture production gi Manipuri digital film atangi yaipa thongi taram ngasi classic hotel pang thokrai taram adu de MLA Okram Lanthoni Infalis ke DCM Zoy yaw na miye kyana saruk yaki film asi gi ayi bana hero zidni producer na aying bini editor amade director na Ajit Ningthauzani tongan ba artist kyana saruk yari Infal West ke narcotic cell na drug yon mamiyoy ama North AOC ge kekru bila manak tigi SP capsule simanga samri kun N10 tablet strip sama humpu amadi Kiltorex koba lok thungmada sinaga ba hidak bottle taruka konana fare hairi fare mamiyoy adudi Muhammad Abdul Kalam sai kunga mapan apokwa Muhammad Abdul Salah Churchanpur ge all bazar digi housing North AOC da laibani haina police department ke PRO na thadorok cherol amana khangalakni Kaksing Kunau College Student Union Election ki Magazine Secretary ki Mirep ama Election Code of Conduct ki Wangmada College Kantinda Mairoi Karaga Asa Attack Saminaram bagi damakta election lepada ating bat thamle haina Monitoring Cell of College and Higher Secondary School Student Union na fongdorakni Hauzik sana bagi pau Ngasigi sana bagi pauta SYPS Sengmai point mapan pangduna second division football league ki mangdil thari Imphal West District Football Association estendina YWC malum ge ground da team tarunga saruk yaduna sathariba mari suba ke Karnajit Singh Memorial second division football league ki sana kiba hanba match da SYPS Sengmai na SDC samurabu goal ahum sinoda maiti ba piduna SYPS Sengmai match ahum sana bada ahum mai paktuna sathariba league asida point mapan pangduna mangdil thari SYPA Sengmai ki goal sing adu Azoy Raj Gautam amadi Zin ahan bahab ke tara suba kuntra suba amadi kuntra tres suba minita goal amamam san ki ani suba match ki sana ki bada SCK Kodom Pokpi
na kipsa narem tungbo goal ani amada maitiba pikre SCK kodompo pigi goal ani adu o Arnold amadi W kunzona ahan bahap ke tara mari suba amadi kuntra suba minute san ki kipsa narem tongi amatanga goal adu Rosen ani suba hap ki nifuga mapan suba minute san ki bani leka sigi matangi mes tha sigi tang kuntra da CRC tagal amadi SYPS yang maiga sanagani ani suba mes ta MTSU malom amadi SCK kodompo piga sanagani ground asis athariba Third Division Football League ki match oina hayang ahan bu ground da Sun Club Mongsangkai amadi Pamyan Pasoiga sanagani ani suba ground da MCC Malom amadi LFC Kalatombiga sanagani Lamsang Football Club na sinduna Khudaiban Lampakta team taraga mangan saruk yadun sathari bani pan Super State Level Junior Open Football Tournament ki sanaki ba ahan ba mesta Big Brothers asamingena DFA Tinungaibo goal ani sinoda mighty ba pikre Big Brothers asamingai ki mai papa ki goal ani adu ke ISTV Kumar amadi Y Hembana ani suba hap ki kuntra tares suba amasung ni phuga manga suba minute san ki bani ani suba match ki sanaki bada Herian Singzamai amadi Langol View goal amata sanadana draw sat kre hayang ahan ba match ta ASA Singzamai amadi United Siang Mai ga sanagani ani suba ground da Tokdong United amadi Football Club Fast MR ga sanagani District Youth Affairs and Sports Infal is na sinna tongan ba sahi kanglup ki wusu weightlifting gymnastic amadi kickboxing masana singi inter school meet hana pangthok kani hana toramba adu tha sig tang kun nga mapan ay pung taret tagi oina pangthola gani hana form pishin ke ba sanaroi sing na matam chana lakna ba DYAS o Infal isna thadorok pacherol amana khangalakle All Manipur Football Association sinuna nabe mega tang taretagi nupagi Winners Cup pangtholagani saruk yagada ba team singna entry fee lupali sing ama sangwa galwina na nabe mega tang ani fawagi manung the entry form fishing gadabani manager meeting na nabe matang ahungi ayupung tara matoida pangthokani haina amfagi assistant general secretary L Jotiramoi na thadorok pacherol amana khangalakle All Ziribam Sports Association na sinduna Ziribam Higher Secondary School gi playground na tha sig tang taruk tagi team tarung saruk yadun chatarak pa tara maridak suba thoksom Radhamani Memorial First Division Football League Tournament ngasi losin krai losin bagi tharamda Dibong Zilla Parishad ki Pradhan P Money Association asi ki President M Barzakanta Donor TS Joy Kumar na tharma pusing oike ngasi sanaki ba aroiba mesta PYC Paitulna LYC bu gol manga sinoda maiti ba PK tournament asida Isel Club Dibong na point tarag humdoi PYC na point taraga matoi fangduna ahan ba amadi ani suba takre Mari Suba Bisnupur District Private School Football Tournament ki ahan ba semi final da Bilizan Public School Morang amadi Central Model Academy Moranga thengnaragani All Manipur Recognized Private School Welfare Association Bisnupur Branch Sinduna Morang Multipurpose Higher Secondary School Ground Bisnupur District ki school tara na saruk yaduna chathariba maridak suba Bisnupur District Private School Football Tournament nga sanak kiba ahan ba quarter final match ta Bilizan Public School Morang na Advanced Public School Morang bu goal ani sinoda mighty ba PK ani suba quarter final match ta Central Model Academy Morang na Little Bird English School bu goal ani sinoda mighty ba PK Haurebi Sampobi Saizang na Sinduna W Tolhal Junior High School Playground the team Kuingilthun Saruk Yadan Sathariba First Khongdram Nildaza Singh Memorial Lamlai Kendra Village West Football Tournament King Sanaki Batungan Tungan ba Match Sing da SPYC Saizang na ELP Nongada bo goal ahum sinoda PYPC Pungdong Bam na YYC Yorobumbo goal ahum sinoda DYW o Takel Team A na BSU Nongpo Kaksing Team B bu goal mga amada amadi PLSA sector na SIS Saizang Team B bu goal mga anida mighty ba pikre District Youth Affairs and Sports Kumalampang na sinduna tha sig tang kun ngani pan degi kunthang ma thoi faba Kumalampang Sports Complex ta Sahitra tre makhagi nupa masa amadi nupi masa gi football Sahitra tre amadi ta mapan makhagi nupa masa amadi nupi masa ge thang ta state level inter school sports meet pang thola gani hawdopage thoram da amfa ge general secretary L Ranjit Roy Youth Affairs and Sports ki joint director KS Pramodana tharma pusing oigani
Ya school kangkun senduna siri Gopal Tep Mandap Ya school da kangkut tara mangan saruk yadran sathari batara rak suba players trophy mix league kam knockout kang tournament ngasana ki bada Ya school kangkut team A na siba kalian kangkut sagol banbo panjata nipan tara mangat kaptuna maiti ba pikre tournament asigi matangi match thasigi tang kunma panda numit leima kangkut amadi kori faba kangkut ka thengnaragani Loisilapda maruweba pau amuk hanna Hianglam Kendra Mikhal ki mai palaklaba Elangbam Dizamni MLA oina wasak laukhre Assam ki Karbi Anglong district da ban hokibada ngairi ngaida Manipur da oina oil pump sing thong lonare amasung ILP ki matang da sem kiba political parties singi miphamna constitutional expert singi mot launaba amadi Himachal Pradesh amasung Meghalaya da satuna karamba maung system chanari haibada team ama satuna yangsinaba warep laukhre Ngasigidi ISTV na pijaba pau matang asida loijare miyang tabiri ba punang mapu amuka hanna kurumjari